Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sining tomatoa malabiku anrang selesura salaku ing kehadire magamo tu puasa ta siaga ni dua ni ya siaga mani sisana nasaba iye yaro nareko pura matarawe tawe angka ada wingkali ngapole mondri rimak kadana rigau angkana wanni pertama na pura matarawe rigau angkana pura wanni kedua na matarawe makada 20 meni arua tarawe jadi nareke pole mondri padahal silalo na kasi ifigau itala tarawe imak deket ni Dewi sangi makada sukuru igaro mutamari ular ramalan iyarega melo imasija masuk boleh ri ular ramalan padahal turi angka ki tajangi makada ki tu marhaban ya Ramadan aga masuk na marhaban ya Ramadan iyaro talae marhaban ya Ramadan. Selamat datang di bulan Ramadan akatana ia naritu ia marhaban as-salak katana ia naritu kata rohabun bermakna lapang ia rega ia atitae tak buka maluangi untuk terima tamu agung tak ia naritu ular ramalan. Maka ajak lalu ki nang kemakana maga pigi runa saleki ramalan dekato na itta to mapuasa to ngassa melolak dak ni tu kapa malepe tapi sak berak muki nasaba proses selama bulan Ramadan meloki na pak guru meloki na lati pong subhanahu wa ta'ala meloki na susui sinin na dosa-dosa tak na palisuki pemang fitri yare galisuki pemang mapaci rohaba juga bermakna bekal bokong jadi ajak lalu ki nangka dek gaga bokot tak mutamari ular ramalan Deto mas sedia mutama ular ramalan. Tappa kajili-jili bawa mirigo angkan maka si dini pali ramalan melo ni matarawe tawe melo ni mapuasa aga na melo yang risubu aga na melo lebuka dan lain sebagainya. Rohaba maksudnya ini itu melo ki pas sedia. Nah sebab magai angka tamutta ia naritu ulang ramalan. Magai je nariko angka tamutta aku bolai. Aga tafigau Mario ki ga Mario ki nareko to matappa ki harus ki Mario nareko angka tamutta to matappa ki maka angka bokol lepas sediangan dena asal-asalan pasti sedia makada iro hari pertama melo ka patemma ijus siddi hari kedua jus 2 jus 3 jus alpoka dan lain sebagainya. Pura memang mina rencanakan ngiru jus letu andri nah. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala ingki hadire. Makanya narik ko Mario merenuki
na angkai ular ramalang pekko giro carana iro carata rampai iro tamutta mario ki esaliwang mario tokki elalang. Nasaba ang kataw mario esaliwang nareko ang katamun na ukowolana tapi makere-kere elalang. Kada maga pijik nalisu ya ramalangi. Makoro di mapakere-kere nya tamui. Maaga pinalisu tate siaga ni. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadiri. Maka ia ular ramalange maka silak dai bapak ibu sekalian tapas sadiyai amalak madicita. Nasabak talai amalak madicing ia nasangi fong Allah subhanahu wa ta'ala iya na syara utama na rekomelo ki lolongan si di agaga kami nam matanre mati ri asurimun rina pong Allah subhanahu wa ta'ala papinyamang. Wadi jaji menurut tak maka kue papinyama kami nam makasir ri asurimun rina pong Allah subhanahu wa ta'ala in ritu lolongan ki suruga. Tapi maka de puange faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Aga papinya makamina maloppo mati ri asurmun rina puange ia neritu siruntuk ki si bawa puatta Allah subhanahu wa ta'ala. Ia naru papinya makamina maloppo narekomelo ki lolongan iya papinya menge maka de puange fal ya'mal amalan salihah fi gaui amala-amala madeceng. Tapi ia nama aja melo ka rampiak iya maka kue rima kadana angka apa syaratna tu etalla si dia agaga maka da iya ro amala amala madeceng amala soleh amala makasi. Ada 4 syarat amal soleh menurut panritata narekomelo ki fuade irosi di amala makasi. Maka dari Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yadkhula ahadun amaluhu al jannah. Dena mungkin si dirufatau mutama ri suruga pammasena pong Allah subhanahu wa ta'ala nasaba amalakna. Jadi ia tu nasangin Nabi tak narekomelo ki mutama suruga tania tu nasabari amalata. Maka dari sahabat wala anta ya Rasulullah namoga idi surona pong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari Nabi ta wala ana namo iya. Tapi ajak jolo tersalah paham. Maka dari ajak bawa na pelik wakam la ayaku makotui. Maka dari hak desana Nabi ta illa ayyataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmatin fasaddidu wa qaribu. Sangadinna angka mana ki nalaipong Allah subhanahu wa ta'ala pammasina. Maka dari itu angka lalo ki madepe lokopong Allah subhanahu wa ta'ala palempu ini yakta untuk mahkamalak soleh. Jadi narekomelo ki lolo ngapammasena pong Allah subhanahu wa ta'ala na pammasena mi pong Allah subhanahu wa ta'ala pertama ki suruga akka malak soli ki jolo akka malak madece ki jolo na tapalampuri ironia ta di sibawa keikhlasan asak beraka loko pong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tania iro sebenarnya amalai pertama ki tapi nasabari pammasena pong Allah subhanahu wa ta'ala pole iro pammasena pong Allah subhanahu wa ta'ala na pole iki nasabari angka ki makasing mapacing ikhlas ki tarimay jamay sininna amalak madicen na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Rio na puange na sangi fanritata. Sini ngata malabina pong Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga maka defan ritata Imamuna Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, tafsir Al-Baghawi. Qala Mu'ad al-amalu salih fihi arba'atu asya.
Jadi narekomelo ki misangi talae amalak makasing apa tu sewa na polei syarat. Apa syarat na polei? Nomor sidi na sangi panritata al-ilm. Angka papak disangang ilalanna. Nomor dua an-niyah. Angka paniya ilalanna. Nomor telu as-sabar. Angka pa asak berakang ilalanna. Nomor apa na sangi panritata ia naritu al-ikhlas. Angka pi rela, angka pi ikhlas, angka pi tarimai ia ro amalak makasingnya na suroki pong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ia apa sewa-sewa na sangi panritata mencaji syarai nareko meloki ya sangi amalak ta amalak soleh ia rega amalak madece. Nomor si di pak disengang. Peko carana to mapuasa nareko de gaga pak disenget tak makada iro mapuasai mapamulai tu mukbak pak jerenge deto manre deto minum letahangi nafas sutta sampai terbenamnya matahari. Sini ngata malabina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Fekko carana makasing iro amala-amala tak nareko de isangi aga wat dipabatala iro puasata. Pekko carana isangi nareko tania nasabari pak disengang iro sinin na sampajatta rima kadana makwe carana tawe mas sampajange angka talae jolo jenne nareko melo ki mas sampajang sampaja subuh duan rekang makwe carana mas sampaja tawe tatong jolo takbiratul ihram baca Fatihah roko napa tidak sujud sampai salam pak disengang mana ngiro. Walaupun pak disengangnya ia elolongang secara langsung angkaki nafak guru tu matuat tak jolo. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ilalang ayat Al-Quran na fong Allah subhanahu wa ta'ala. Rimakkadana ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Marepat ni yang kalinga ia ayat Al-Quran na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu kimite makada magay nangka ia ayat leifahangi makada ia mencaji ayat na wajika ki pong Allah subhanahu wa ta'ala mapuasa. Padahal narekomelo kimite bahasa Al-Quran makada mi ikoro bahasa kataba kutiba. Nak pesantrennya makadai maroki. Padahal iro bahasa rakna lewajikannya ada yang berasal dari kata farodo. Iarega aujaba wajikaki. Manangka napile pong Allah subhanahu wa ta'ala kata kataba. Kutiba alaikumus siyam. Sini ngata melebina fung Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadiri. Melo ina podaki fung Allah subhanahu wa ta'ala nasabari puang Allah subhanahu wa ta'ala angka na wajikan uku alena. Dalam Quran surah Al-An'am maka di fung Allah subhanahu wa ta'ala kataba ala nafsihi rahmah. Jadi wajib itu fung Allah subhanahu wa ta'ala makbere pamasih. Nawajikan ni pong Allah subhanahu wa ta'ala okko alena untuk makbere pamase loko atan. Sini ngata melebina pong Allah subhanahu wa ta'ala. Na iya na perlu le pahami rimakadana nawajika ki pong Allah subhanahu wa ta'ala mapuasa serekuang mangi talolongan ni pamase na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadere. Ia aga bahasa akorange. Maka de pong Allah subhanahu wa ta'ala mambagi-magi ang kaki macawe oko pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabak macaweta oko pong Allah subhanahu wa ta'ala
sehingga baja sangadie talolongan talae la'allakum tattaqun. Jadi tania kewajiban biasa ye pura napat tetap Allah subhanahu wa ta'ala, tapi angka tujuanna magi tu nasuroki nawajikaki Allah subhanahu wa ta'ala untuk mapuasa ajak lalu ki nang kemanggap maka da iye awajikange salasi di bebang na sebab magai narekko pasurona pong Allah subhanahu wa ta'ala awajikan na pong Allah subhanahu wa ta'ala taniyatu melok babang kaki pong Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi melok ki mario marennu na sabari ang katujuan na naliki pong Allah subhanahu wa ta'ala. Sini ngata melebina pong Allah subhanahu wa ta'ala ingki hadiri. Maka awajikan na naliki pong Allah subhanahu wa ta'ala mapuasa akatana iya naritu angka melok le salay, angka melok le patading. Age ro melok le patading, iro sifat menguata elalang atitta, elalang roaleta. Buktinna, siang ngeso ni mapuasa. Dua ngeso ni di, angka dapat ngeso. Oh degaga pa. Angka mo paga iro rasa mangua elalang aleta, rigau angkana meloki buka puasa. Kama koro pakutanana. Na tujuan na puasae meloi pakurangi iare ga patak dengi nafsu majata, nafsu manguata elalang ro aleta. Ajak gama melo mi balas dendam nareko buka puasa tawe. Angkani agarae. Angkani werinunge, angkani tecanninge, angkani jus alpukae, de pamanuke, angkatoni itie, angkatoni nasubembe dan lain sebagainya. Pura meman ni nancang-ancam maka dai pertama jolok winung. Werinung, napateng, napa es buah, pisang hijau, sanggara lame dan lain sebagainya. Malufun itu. Tapi manang kanapai dua telu agaga yang rita pemasuki berarti memang menguaki sebenarnya. Maka mapamula maka kue iya romelo le patat deng maga itu nawajika ki pong Allah subhanahu wa ta'ala mapuasa nan nia tania bawang iya ro anguangat tak melo le patat dari ulah puasa mi bawang tapi pekko gicarana iya ro rasa nafasutta le figau imati le patat deng imati purana mapuasa ki esaliwanna ular ramalan. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala ingki hadire. Riaya akurana pong Allah subhanahu wa ta'ala sininna perintah itu ajak mota masara pasti turi angka ki naleng lalam masupong Allah subhanahu wa ta'ala namo agaga na wajika ki mapadai masempajang wajik ki masempajang pekko ni carana nareko de yule tetonge tudak ki de tule tudange liu ki de tule liu isyarat ki engka mana lalana naleki puang Allah subhanahu wa ta'ala mapuasa de tule mapuasae maga memang ide tule mapuasai malasa ki malasa misalna masem-mesem ki de tonga tule mapuasai tapi iro semeta de tona terusa makada ulang-ulang iare ganala minggu pali dua ngesomi telu ngesomi maka nasange fanritata narekko malah salah cek dek mi na dek yulle mapuasae maka kita diwajibkan yang namanya mengkodok leselei mati iruposatta narekko pure ular ramalan narekko telu kalata ri iye taunge maka telu agama tu taselei ri saliwanna mati ular ramalan. Bedai narekko angka to matua malakda ni matua dek na nulle mapuasai iarek ga angka to malakda lasana aga na nafigau
wajib gana sele eseliwan na ular ramalan taniya. Maka dai pun Allah Subhanahu wa taala ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Harus imaf fidyah. Ni kata wa di mafidyah. Narekko de tongan na kasi nulay. Iyare ga angka talae tomatua de tongan na nulle mapuasai de tongan na nulle mati sele iro puasan termasuk ina reko tomabo tisamo talae tomabo tomat tampu mabo cek de melo si mandri cek de malam masih apalagi biasanya purana matampu dia menyusui anak mapasiterui. Maka ini semuanya wajib membayar fidyah. Maka depan ritata nareko nasabari ni torangi macilaka alena iyare ga anakna. Tapi nareko ni taurimi iro bawa bayi ang kedua kewajiban na nasangi panritata. Jadi biasanya nareko angka makun remat tampu apalagi sebelum ular ramalang egan nawi tabot tiparu. Mega bot timparu. Tapi semoga deto na masih samutama ular ramalang. Nasaba angka matoto cara na po Allah Subhanahu wa taala rimakadana uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Jadi irobot timparwe tonga satu de na wadi rigo angkana mapuasa tapi wadi mo narekoni. Sini ngata malabina fung Allah Subhanahu wa taala yang kihadire. Maka yang dikatakan fidyah to makkamaja iare ga it'amu miskin. Meloki makbere andre lokko tau mafarrie. Jadi ia tu fidyah Bapak Ibu bukan untuk penerima zakat. Si saleh itu narikko iro muzakkie atau orang yang berhak menerima zakat 8 golongan. Tapi iro fidyae khusus untuk orang miskin, it'amu miskin. Yalengi andre iro tau mafarrie. Nasange fanritata satu mud. Satu mud itu si kemo. Ajak to si to makkada andre miro kapa bawa yalengi. De to tes pesibawangi werinunna dan lain sebagainya. De itu nasalah si andre na sendiri. Jadi talai andre tapalengkak-lengkai tania bawa nanre tapi tapesi bawe kaju tapesi bawe tempe tapesi bawe manu termasuk italengi werino iro talai andre itu amu miskin tasyaga yalengi iro andre lapong toma perrie jadi nareko 30 kalata maka kita wajib fidyah 30 mud wadding si dimi tau mafarri ya leyang wadding le bagi-bagi tau farri narikko megai kalata untuk orang yang membayar fidyah. Tapi narikko sesomi misalnya andri si dimi ya si dimi kota dena wadding le bagi-bagi iya gagai maka dai 2 tau mafarri melok waliyang aja si dina bawang maga pi wading lewaja iro fidyai dewa dia dioloi rigau angkana de pana puasa tawe iare ga asuma puasai pura pi buka tawe. Jadi misalnya ini adalah hari ketiga puasa pura pi mati ma puasa tawe napaki wading mak bayar fidyah de na wading ia aswe nasabab ma puasa mo pi tawe pura pi mati iare ga pacapuranna ular ramalang iare ke pura pi ular ramalang apalagi angka poji makadai 30 romatu kalaku maga ya kuapan riam memang ni maka kue aja jolo selesai pi tareke sini ngata melebina fong Allah Subhanahu wa taala yang kehadire ia ulah puasai na pak guru ki aga pong Allah Subhanahu wa taala
tania bawa rimakadana pekkogi carana yisangi aga waddi pabatal i puasata, aga waddi pabatal iyaro sininna amala-amala makasita, akan tetapi nasuro ki aga pong Allah subhanahu wa ta'ala tambai akasingat tak figau i amala yan ritu aga waddi pabatali apalan na puasata. Jadi aja bawa tapi kiri ki makada ede waddi manri tawe, ede na waddi minum, ede na waddi berhubungan suami istri dan lain sebagainya, dia nak di masjid dan lain sebagainya. Perlu kita tingkatkan ketakwaan tak aku Allah subhanahu wa ta'ala. Sapa ima kada pekko giro carana dek nama kurang apalah puasaku risisina pong Allah subhanahu wa ta'ala. Sining ata malabina pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 2 nasangi pong Allah subhanahu wa ta'ala nasangi fanritata yang dari dunia. Maga pito mania. Ibu purani mania si diulang mapuasa. Purani berarti ia tu taciori imamuna Malik. Tapi angka toto pilai tungka wani mania na sinin na amala perlu asnginia. Maga pito mania narekole fegau yoko masigita tungka wani minimal rigau angkana meloki manre subuh. Aga akasinganna napila imamuna Asy-Syafi'i tungka wani mamagi-magi rigau angka ki mania angka tokki paresai aleta magro puasa aku wani. Mage tu imamuna Asy-Syafi'i napila tungka wani angka ki mania. Perlu ye. Nasaba na rekomak kada kiai pura nak mania si ulang. Lebak bau biasana aja na wania pemang napa pura na mania ri awal Ramadan. Berarti pasti terbawa mima puasa. Tapi nareko tungka wani ma puasa angka ki biasa patanangi aleta rigo angkana mania ki makada magaru puasa aku wani. Aga wat dilo tingkak kasi iya soe baja si mania. Na perisa si wani puasa na dan lain sebagainya. Makanya elalan na niya perlu lakda i okoro amala madicetta ni te pongolong subhanahu wa ta'ala ini untuk pekasingi sinin na amala tak melalui niya. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala nan niya iro amala madicenge perlu ki asak barakang 30 asona na sangi puangi ayyamam ma'budat. Tapi ajak na taherang rima kadana fong Allah subhanahu wa ta'ala wa antum uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Perlu itisang rimakadana iye puasae dek na pelo puang Allah Ta'ala pancaji ki malaikat tapi tetap imelo ki pancaji rufatau. Makanya mage tunangka etangana iro ayak-ayak puasai angka ayak melo doang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib akatana tetap mukit turu fatau tanya ki malaikat. Tapi harus kita tambah macawe okopong Allah subhanahu wa ta'ala na nisap puange makada antum tahtanuna anfusakum nisap puange makada silakdak gitu malakdak memang cobaanna matan remema tingkatanna nareko angka ki melo mapuasa okupong Allah subhanahu wa ta'ala banyak beban banyak cobaan napitaki pong Allah subhanahu wa ta'ala sining ata malabina pong Allah subhanahu wa ta'ala maka perlu ki sakbarakangi iru perintana pong Allah subhanahu wa ta'ala apalagi telah emas sempajang letuki mate iru puasai letuki mate. Dan selanjutnya nasange fanritata imamuna al-Baghawi yang itu keikhlasan. Narekomelo ki mite to ikhlas. Pure le suro melibokang lisui mamakko bawam itu. Manya mengiro tapana makasing. Tapi nareko angka tau le suro meli colo, le suro meliboka, le suro meli agaga saliwang, napali suni iro duitna, napali suni iro bokana dan lain sebagainya. Nali suman nomang berarti dia na ikhlas. Jadi narekoli suki oko bolata tan nomang maka dawe mana kaji makoro andre na nangi buka puasa
Matanya nan rinasan nabawai rupa buka puasa berarti dia tak ikhlas. Nah, maka dari itu ikhlas itu angka ki tarimai iya ro agagai na fitaki na perintangi pungobahu subhanahu wa ta'ala. Iya apa akatai mamagi-magi angka ki pakasingi amalata nomor si di pak disana. Nomor 2 tapakan jaki niat tak. Nomor 3 ajak ki cau sak barak pigau i amalak madecenge. Nomor apa angka ki ikhlas tarimai sininna amalak madecenna pungobahu subhanahu wa ta'ala. Idi mana tu na pitte pungobahu subhanahu wa ta'ala. Tite gare oko sidapeta. Angka na tu kapak bali bolata dek na nangka na lo masigi nasabari wa di jaji lele ni lori pamasina pungobahu subhanahu wa ta'ala. Padahal tamu laba angka mo pisidapeta. Angka bali bolata mapuasa. Tapi dek na si puluh si bawa idi mak bereja mak subuh. Idi mituna pilai pongobahu subhanahu wa ta'ala. Tafakke gune madeceng iro pammase iro barakah inaleki pongobahu subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di awal Ramadan, tapi di pertengahan Ramadan sampai di akhir Ramadan, bahkan di bulan-bulan yang akan datang angkaki dek to cau pegoi decenge oko pongobahu subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.